Yeah. Xavi. Phezu kwe-microphone. Ngiphethe ubumnandi mina fana kitanjali yabona namajita siborekile sifuna ukuphuma sifuna ukhohlwa konke sifuna esibandayo kujikele sikhanda thina sifuna uhamba splita asifune basibhida ngoba basoba ispoki bakwata sikhukhumela thina sifuna usivisa mnandi sifuna ukhupha umdino ngoba sisebenze kanzima sifuna ubanka umsindo ngoba sivusa abalele. Namhlanje abalali bayogroova eticket. Namhlanje abalali bayogroova eticket. Namhlanje baholile bayogroova eticket. Namhlanje baholile bayogroova eticket. Kukhale nabafazi abathenganga nepampers. Kukhale nabafazi abathenganga nepampers. Ngoba bayakuthanda ubumnandi bayabheja. Ngoba bayakuthanda ubumnandi bayabheja. Shashisa mfana wami ufake iColgate sivaye sobona labantwana balandawo abapakile engoba ngisonkala kube buhlungu uqhoqhoqho kuqhaqhe kamaqhosha ngoba kumnandi kwaXhosa sidubule sesiciko sale bhiya ebandayo sijongane emehlweni thina sihlala sibhodla ibhiya ngalinga ukhohle ibhim ngoba ngomtsonso bengekho mawubona labantwana uvele ube lost uquqe countereni ubona lamntwana oqhunqile awufuni nogoduka ngoba sakhiphethe igate noba sancokola incoko yakho ingobumnandi soloko njalo ngeweekend ufuna ibhodlela. Namhlanje abalali bayogroova eticket. Namhlanje abalali bayogroova eticket. Namhlanje baholile bayogroova eticket. Namhlanje baholile bayogroova eticket. Kukhale nabafazi abathenganga nepampers. Kukhale nabafazi abathenganga nepampers. Ngoba bayakuthanda ubumnandi bayabheja. Ngoba bayakuthanda ubumnandi bayabheja. Endlini uhlala uruba ungenayo nesenti angithi bekumnandi wena uvula isekele kukhala nabantwana bethi wena isikhothana inkinga yakho wena uvele uncile ungazazi udliwe yila ntombi bithi umntayo ngumalume namhlanje ubuya wedwa wena mfana awubambanga iphelile imali andazi endlini uyothini zophuma ngesibhakela ngoba umfazi ukwatile zobuye ngaphekanga ngazi ukuthi uyodlani inyanga iphela kade iyofika sewufile indaba yakho nzima ngoba wena okhuzeki indaba yakho nzima ngoba wena okhuzeki vuka mawulele.